turabasuhuje inshuti bavandimwe abafana bacu abadukurikiye mwese, abo bimeze neza nabo bitameze neza, Imana izobagirira neza mwihangane. Rero dufite abatumirwa bacu b'abanyamurenge bazi kinyamurenge, bibanda ku muco nibyo byabo bibaranga. Rero bagiye kutubwira ibibazo by'iwabo imurenge, tugiye kubabaza kugira ngo abatoya bumvireho, abatabizi babashe kubimenya, kandi murabizi ko ariyo ntego yacu yo kugira ngo twigishe abatoya ikinyamurenge, tuzogenda tugera no ku muco w'ikinyamurenge. Rero barabanza batwibwire, batubwire amazina yabo, ahasigaye tubone uburyo tuganira mwabamenye kugira ngo mubakurikire neza. Murakoze cyane, reka tubanze twumve uyu mugenzi wacu atubwira izina ryiwe. Amazina banita Muzige Espoir. Nanjye banyita Jeune Nyabitanga. Murakoze cyane. Murabamenye, mwumvise amazina yabo. Rero tugiye kubabaza iby'iwanyu imurenge. Tugiye gutangira tubabaza inkwi. Inkwi ni iki? Reka twumve mwene data Joli Nyabitanga wabanjije atwibwira asubize. Murakoze cyane. Iyo bavuze inkwi uko mzumva, inkwi ni ibiti batema byo gucana, gutekeraho, koteraho mu gihe hari imbeho, bakazita inkwi. Murakoze cyane, reka twumve mugenzi we amwunganira. Inkwi uko mbyumva ni ibiti batema, bamara kubitema bakabyanika bikuma, byamara kuma bakabicana, nibyo byitwa inkwi. Murakoze cyane. Ikibazo cya kabiri, abantu muzogenda mubyumva, komenti zanyu zirakenewe. Rero tugiye kubabaza icerekeranyije n'amoko y'inkwi bo babazi. Arakoze. Amoko y'inkwi ambasha kwibuka, hariho umukumo, hariho inkwi zitwa imikarati, Murakoze. hariho inkwi zitwa Reka mugenzi wawe akunganire, reka akomereza aho ngaho akunganire. Murakoze cyane. Ikindi nibutse urukuri. Urakoze cyane. Ini bipindaga nibivuga. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Mu kijanye n'inkwi ibyo nibuka, hariho urukuri, hariho agasasa, hariho ikaratusi, hariho ivoka, hariho igaraveriya, hariho umugeti, hariho baratoraguye, ikivumo, hariho ibishasha, hariho komeza. ndavyibagira ibindi ariko mufatire kuri ibyo. Barakoze cyane. Reka nanone tukiri kunkwi, ni abahanga cyane mwabyumvise. Rero iyo batoraguza ishenyi, za nkwi ishenyi yatemye bazita gute? Iyo batoraguza ishenyi bavuga ko bagira gute? Reka nanone bakomeze batubwire, watoraguye nakomereze ko batubwire. Murakoze cyane.
iyo batoraguje ishenyi zanku bazita imyase. Warubajije gute kandi? Iyo baye batoraguriye shishenyi babe bavuga ko bagira gute? Iyo bari gutoragurisha ishenyi baba kuvuga ngo ko barasa. Yego. Reka mwene wabo amwunganire atubwire hejuru y'ibyo bintu. Nuko kose yabishoje. Urakoze cyane. Rero tugiye kubaza iyo umuntu ari kubaka akaja mu gihuru kuzana imigozi, na yahe moko y'imigozi muzi? Reka twumve Espoir atangira atubwira. Amoko y'imigozi no kwibukanya twese, hariho imigozi y'amatimbiri, hakaba ibijangara, urakoze, hakaba ibishurushuru, urakoze, imigozi y'iwacu iyo ngiyo, hakaba reka mugenzi wawe akunganire. Komereza aho ngaho, ukomeze utubwire. Arakoze cyane mugenzi wanje. Imigozi nibuka yavuze, nanjye nibuka amatembere. Hariyo ubundi nimba zawuta ngo binyerera sokasi. Urakoze cyane, arabizi. Hariyo n'umugozi w'ibitoki, mbese nyine tukawuhambira nyine nk'umugozi tugiye mu nkwi tukawuhambirisha. Nawe ni umugozi, ubundi mugozi ni umugozi w'ibirato, ni umugozi. Arakoze cyane. Reka dusubire tubabaze ikindi kibazo cerekeranyije n'ikibazo cy'iwacu kijanye n'ibyo bintu. Urumva iwacu twagendaga mu gihuru ari uko twambaye ibirato kubera imishugi. Rero ibirato by'iwacu bigira amoko angahe? Ibirato cyane cyane iwacu bakunze kwibanda ni ibihe? Muba mubizi? Ibirato iwacu dukoresha cyane, haba mu kiraro, haba mu mirima, haba mu kuja guhinga, bene uko nguko by'akazi. Mu yandi magambo, n'ibirato byo kwinjira byose muraza kubitubwira. Twagiraga ibirato byo gukorana n'ibirato byo kwinjirana. Murakoze cyane. Reka tubanze twumve. Murakoze. Ibirato by'iwacu biri mu moko abiri nzi. Hari ibirato by'abagabo n'iby'abagore. Ku bagabo byitwa ngo ni ruhukura, ariyo botsi. Abagore nabo bakagira za muamini, arizo za saka yose. Murakoze. Twumve mugenzi wa mwunganira, akomereza aho. Nabashavuga amazina menshi ariko amazina ni abiri. Ku badamu ni saka yose, iwacu niko bazita. Ku bagabo ni boots. Ubonye kandi ubaza n'ikindi kibazo kubijanye n'ibirato bajana kwinjirana. Ibirato zo kwinjirana? Zo kwinjirana. Hariho za keci, hakabaho bukari. Urakoze cyane. Hari ikindi kintu wokunganira iwanyu? Iwacu ku birato byo kwinjirana cyane cyane twebwe twagaza tugira izo za saka yose, ugaza usanga kimwe ari cyo gukorana ikindi ari cyo kwinjirana, cyangwa ukagira nyine nk'ikirato bakoherereje cyavuye nko mu mushasha cyo gushogeka. Ikirato cyo gushogeka ugasanga nyine, ariko nyine abantu bacambaga niko bagiye bafite abana nyine mu kizungu, nibo bagiraga ikirato cyo gushogeka cyangwa cyakwire, ukaza tucita mu nikwire. Abagore bari bagira ibirato bya kwire, n'abagabo bagira, twende twagiraga ngo n'iby'abagore. Kwire yose umugore yarambaraga cyangwa umugabo. Murakoze cyane. Tugiye kubabaza ibirato mwavuze ruhukura ndende. Muzi, murashobora kutwibutsa ibindi birato bitoya by'amazi by'abagabo uko bakaza babyita?
uretse za momini z'abagore cyangwa se tureke ibirato by'abagore za sakayosa, ibirato bigufi by'amazi muzi ko iwacu baza babyita, mwokwibutsa bano bantu badukurikiye amazina y'ibyo birato? ibirato by'iwacu by'amazi by'abagabo zari sandare cyangwa se iboyebo. Murakoze cyane. Reka twumve mugenzi we nanone amwunganira ku birato z'iwacu z'amazi. Umushuguzi ugikubita ntuzi uruhu ukozaho. ko ndakibona mu maso ahubwo simbanibuka izina neza. Mbabaga zabyita ngo ni simbanibuka izina neza. Murakoze cyane. Reka nanone tukiri aho ngaho ko turavuga nanone ibirato byo gukorana, reka tuje nko ku mabara y'inka ayo mwoba rero murayazi mwebwe muri abantu b'abahanga mu kinyamurenge. Reka tubanze twumve mutubwire amabara y'inka kangahe mwibutsa abantu abana bakiri batoya. Murakoze cyane. Reka twumve Nyabitanga nanone tubwira amabara y'inkazi aheruka ruguru ubu vuba muri bibiri ejo bundi. Murakoze cyane. Urumva ko nyine duheruka ruguru ejo bundi kabisa mu 2000 niyo duherukayo, ariko turagerageza twibuke ko tubasha kwibukanya. Ibara rya mbere nzi ni igitanga, ni ikigondo, ni ikirayi, ni igaju, ni ikibamba. kandi muragenda mudusobanurira ibara rirasa gute, iri ngiri rirasa gute, muragenda mudusobanurira. Apana amazina gusa muvuga ko igaju risa gutya, ikibamba gisa gutya. Reka mugenzi wanje nabanza avuga mu mabara y'inka tubone gusobanura. Urakoze cyane. Nanone yamakomereza hagende amabara y'inka yayashoje nayo yose. urayasubiramo. Hariho n'ikigondo, hariho gaju, hariho izo zisa gute? Uragenda utubwira n'amabara yazo uko biba bimeze. sindishuha. Reka Ni uheruka ejo bundi muri bibiri nabisigura. Reka dusigurire afashe mugenzi we. Inka y'ikirayi ni inka yirabura ifite ibara ryirabura. Inka y'igitanga isa nk'uku kwanje kuko nanjye ndi Nyabitanga. Mbese ni inka y'inzobe. Inka y'ikigondo ni inka ifite utubara duto duto. Aha, inka y'igaju nifite amabara manini. Inka y'ikibamba nifite nk'amabara abiri. Murakoze. Urakoze cyane. Nimba ari icyo mugenzi we yomwunganira dutambuke. Ntacyo nakongera. Urakoze cyane. Rero reka tubabaze ku tuntu tujanye n'amata. Turongera tubabaze nanone ku mata bukeya. Ndababaza amata abiri nimumara gusa muyadusobanurire. Muradusobanurira amata y'umubanji n'amata y'umwirire. Ayo mata abiri nimumara mudusobanurire n'agakondera murongeraho amata amwe gusa. Murakoze. Mudusobanurira amata abameze gute n'ayagiheki. Amata tuvuze ko ari amata y'umwirire, tuvuze ko ari amata y'umubanji n'amata y'agakondera. Muradusobanurira. Reka twumve mudusobanurira. Murakoze cyane. Reka dutangirire kuri mwene data hano. Amata y'umubanji nibutse neza
ni amata bakamye bwa mbere ngiki bya Okay, cya kabiri cya kabiri babajije ngo amata y'umwirire n'amata y'agakondera. amata y'umwirire ni amata bakamye mu gitondo, Okay, iyo agejeje umugoroba niyo gitondo amata y'umwirire. Ikindi amata y'agakondera ni amata ameze gute? amata agakondera Ni amata ameze gute? Amata y'agakondera. ndahetse Okay, wacu nakomeza. reka twumve mugenzi we nanone amwunganira. murakoze cyane. Amata y'umubanji ni amata tuvuge bayakamye mu gitondo agejeje nka saa sita, ayo mata aba ari umubanji. Naho amata y'umwirire ni amata bakamye mu gitondo nimugoroba aba yabaye nyine ay'umwirire kuko buba bwije. Naho agakondera uko mzumva abantu bazatubwira muri komenti ko twabisobanuye nyine ko tutabigenjeje neza, bazatubwira. Agakondera numva ari amata y'ikivuguto bavuruze bakoroze bakayashongonora, mbese bakayayungurura kwa duta nyine turenda. Mugenzi wanjye karaseka ya mata nyine avamwo bayunguruye muri bya bivuguto, numva ko ariyo mata y'agakondera. Murakoze cyane. Murabona ukuntu bishimye, bari proud y'ibintu cyangwa se y'ibintu bavuga, ni ibintu bazi bibonera bonyine. Tugiye kubabaza akabazo kamwe ka nyuma. Agakoni cyangwa se agati cyangwa se akantu bacisha mu mata y'ikivuguto, agakoni kavuruga amata bakita gute? Mwoba mukazi mukibutsa abantu, reka bakamenyeshe aba bana bakiri batoya kugira ngo babitubwire. agakoni Akantu bakoresha amata y'ikivuguto yafatanye kugira gusa ngo amata abe ikivuguto cyiza, areke kuba ikinonko kimwe. Rero ako gakoni baza bakita gute? Kubera bakoresha agakoni, tibakoresha icyuma, tibakoresha ikindi kintu. Reka twumve mwene data hariya Nyabitanga atangira, kubera mugenzi we kurumvira kuri mugenzi wawe cyane. noneho gakora ko uvuze ngo ndumvira kuri mugenzi waje, zogaragara ngaho ntabizi. Okay, kandi turi abanyamurenge. Ndabivuga uko biri, hanyuma abo tutabigoroye muri komanteri bazajemo abigorore. Wabajije ngo ni agati bazakoresha amata kugira ngo amata agakoni bavurugisha amata bakita gute? Izina ry'agakoni bavurugisha amata. Ako gakoni ndakeka sindi uko nkeka muri komanteri baraza kubitubwira. Ndakeka yuko ako gakono havuga shaka kuba ari umukira, umutozo oya kurabwira abantu na mugenzi wawe araza kutunganira. Ndakeka muraza kutuba muri komanteri umutozo. Okay, reka twumve mugenzi we nawe amwunganira. Murakoze cyane. Agati baza bakorogesha amata ndumva bakita ngo ni agakorogano, ntabwo
ntabyibuka neza ariko nyine kubera ko ariko gakoroga amata bakita kakorogana. urakoze cyane. Rero turabashimiye bene data abadukurikiye, abigishije abantu, ababahaye bino biganiro. Nitwabakenera tuzobiyambaza ubutaha ntimukadutenguhe. Rero turabashimiye cyane kandi muzaduhorere gutyo, mugire amahoro y'Imana. Murakoze cyane. Namwe murakoze kudutumira. Asigaye tuzokomereza ubutaha kandi ku bintu twavuze ibyo mwumva tutabashije gutunganya muri komenti, abantu bagende bazotubwire ibyo twavuze neza n'ibyo tutabashije muri komantere bazatubwire. Murakoze. Nanje kindi nongeraho ni kubijanye n'ibibazo twasubije. Twagerageje kwibuka ko turibukanya twese. Ubwo rero ibyo tutabashije gutunganya muje muri komantere buri wese yandikemo cyangwa se ataginge avuge igisubizo cya nyaco kugira ngo twese twibukanye aho twabitoye, mutubate hano mwabitoye, aho tutabitoye nabwo mudukosore kugira ngo abantu bose dukomeze kwibukanya. Murakoze.